Welkom by vandag se les oor politiek deelname. Kom ons ondersoek die verskillende tipes verkiesings en hul doelwitte binne politieke stelsels. Algemene verkiesings word met gereelde tussenproses gehou om verteenwoordigers vir wetgewende liggame of uitvoerende ampte te verkies. Hulle bepaal die samestelling van regerings en die toewysing van politieke mag. Voorbeelde van algemene verkiesings sluit in nasionale parlementêre verkiesings en presidensiële verkiesings. Hierdie verkiesings is van kardinale belang om die politieke landskap van 'n land te vorm. Tussenverkiesings vind plaas tussen algemene verkiesings om vakatures te vul as gevolg van bedanking, dood of diskwalifikasie van verkose amptenare. Hulle fokus op spesifieke kiesafdelings of distrikte. Referendums bied burgers 'n direkte stem oor spesifieke kwessies of beleide. Hulle word dikwels gebruik om te besluit oor grondwetlike wysigings, groot wetgewende veranderinge of omstrede sosiale kwessies. Die resultate van referendums kan beduidende implikasies vir openbare beleid en bestuur. Hulle bied 'n direkte vorm van demokratiese deelname. Ten slotte, verskillende tipes verkiesings dien verskillende funksies binne demokratiese stelsels, van die bepaling van regeringsleierskap aan spesifieke beleidsvrae op te los. Dankie dat u by hierdie sessie oor die tipes verkiesings aangesluit het. Om hierdie prosesse te verstaan is noodsaaklik vir ingeligte politieke deelname.